大家平安，大家baik, tu cua kajam naman, nama kajina na suribat. Saka tu cua kajam naman, na urita supina kai no semas, imazai tu atau cikar ni matai, imazai tu atapuru katu tiro surajan, imazai tu ita karam, pacuru sapuru katu tiro karam. 马太福音13章1到23节。Tuazwa atau sasau di Yesu tuazwa uma sa irad atalu lavyavin tua lavut manu turuwa rawaca nama upu-upuwa semataya maju pai levavau di Yesu tua varkul sa irad au azwa nama upu-upuwa no izwa I lavyavin mapulat mano aivin di Yesu tu amarka sini pupatarvan tau cikar sa turui tamaju tu riau pa ivu amaya tusu izwa za masidila waika sama vavwa ure venusam ka venusam timaju azuma na sevusama dalu kajaranan mano mantiu za marka ayam sakani azuma na sevusam talutoa sila-silain keriya ibu mano semovo kirimu ayatoa keriya ibu lakwa ka levavava nga adau matsulu sa karais sa pacai ayatoa nekano kapaz na sevusama zuma talutoa lalu juwin mano mezangar azwa lalu ju sa lavuki yang azwa sini vusan na sevusama zuma talutoa nangwangwa ipu sa venangan langa pakariau azwa ita vat izwa mara taidai izwa mara wun mapuru izwa mara tiwa puru timuna izwa saringa kirandau ayati Yesu pai semate Yesu sara-sara sa kivada amaya tusu aku suna temau cikar tua sini pupatarvan no temurusun tua ta'ala-alan ayain temavarati Yesu pakadangan mun tua sini zaau turu patara sipalavakan no semasi dari vavau lakwa inika pakadangan dia maju ayatwa puanema timanga ki pavai anan uta patariau sa putiza-tizanga mangwaan lakwa timanga nekano anema ki arapia kemasi kaya maju patila nanemane manga ani maju pai aku sinisang pupatarvan temau cikar daya maju ayatwa no patsun inika maka patsun dia maju no remanda inika maka randa inika lemawi uta pai mapasuswanga api te ayau pitaya maju azwa sini pakelang ni Isaya kai amaya tutsu aichua ta'ala-alan uri kinyariau kilangda lakwa inika uri puringaringau uri kiniriau patsun lakwa inika uri kemelang ayatwa tiamaju na makurung nga warung saadi langa saringa na nati kezeng anga masa nya maju no inika namaya tazwa
parmeka pasuna maca sa rangda caringa sa puringa-ringa wa varung sa kisah seperiu dia maju sa ku papa nangwa i aya cemas lakwa nangwa emun na mangwa emun ayatwa patsunanga anu maca remandanga anu caringa kuno iwau penas dan juruvo ro pakelang tua varung na cemas katwa nama pas cau anas salinga tua pasung tua zwa nu pinatsunan lakwa inika mapasung au na salinga tu remanda tua zwa nu rinanda lakwa inika na remanda palarwai tua sini pupatarvan tua venusan timun larayu tusa sini paputarvan patara venusan anarmanda timanga tua patara sipalawakan noa semas saka inika kemelang namaya tua zwa ana sevusama sema kajaranan mancis di satan sa arapi azwa na penakar vareva kai sini vusam ita varung ni maju azwa na sevusam ita acila-cilai mavana azwa armanda to kai sa kirimu masirvana temavrak isaunini lakwa inika kemapaz itu varung yang maju au inika suai kisusu no sesevung tua siserapai no paserapai tua kinasaruan tua kai no semas meremlak sa kisah saja isaunini azwana sevusama talu tua lalu juru-juin mavana zwa remanda tua kai noa semas lakwa akai marabek tua mavarungan tua kinai kacawanan katua pasekaparak noa mangwaan saka iniangaka benangan azwana sevusam talu tua nangwangwa ipu mavana zwa narmanda tua kai noa seman sa kelang sa vangala pakaria wazwa ita izwa mar taidai izwa mar unamapuru izwa mar tirapuru ayat Yesu aichu kai na cuma simiciki ma在短马太福音的13章1节到23节督促大家们心里不打乱的女丁有耳朵的都听吧。撒种的比喻中最特别之处在于撒种者没有先犁土，这说明即便在人看来不会结实的土地，上帝都不吝于给予恩典，照样撒种。对当时加利利的农夫而言，10倍收成已是罕见的丰收，何况100倍。因此耶稣说的不是日常经验，而是天国的出现会带来惊人的丰收。当人听见真道，心里全然接受并委身跟随，将有能力抵挡诱惑与患难，并丰收美好的果实。但是有一群人即使听见看见主的恩典，仍然排斥他和上帝国。主耶稣提出警告，即便是称为基督徒的，也不保证能得救，因为许多人似乎看见听到福音，但他们行为却透露他们没有真正明白。人或许愿意努力撒种，福音却不是靠努力即可进入人心，是上帝奥秘的恩典，福音才得以成就。Acu mana sini para doa ya pas marau jam-jam tutsua kajama-jaman. Saka tutsua kajama-jaman na sini bakini menuncan
我为何相信上耶稣？当我要传福音给人时，最大的困难是什么？是那样的定，是这个该多给你们呢？是该改努力。主啊，求你与我同在，让我听见你，全心顺服，并用我的生命回应你。求你帮助我，使我去传扬，毫无畏惧，不求代价回报，只凭你的恩典。奉主名求，阿门。Mari tu suka zaman nama kajian na semina silang semua putu akai no semat latina mina pupichu no semat saja ki paparang za pararau te kana pa semarau latina na sudiva tu saja kene davan taja 平安